Jadi arti ke this council, Castles upon this council, but Giant Hills upon this council. Can J, you can only nikmat. Shaki, the arti ke this council. Kaya kabang bangan happy kaya kapor by Bakari. Kung ka party, kabang doon ka rupa kagsiyado bang ayat ni. Naya kabang doon tanggatong bangin syakri hok pa bang hok. Bapan niya wanra kaya ka numbrin pa yung kasisal tala. Kabang nado ka sa council, kabang ni wan hagar kapor. Ya kabang kan ito kaya ikutong ba iya kajong hakmat jompi. Ya bang itong kasing syana kung ka party. Pai pakai, gomba kita sampai di konsulsi, haru kita jet yakini ki, mandong ki nomik macam ki, syaga Meghalaya Legislative Assembly, syaga dapat hawan jom kerjana, yang nyamsam babi, bala kali MP election ru kita pun, kalian sorong yang nyamsam babi, haru ije, nganget pai pakai, ngaten terpat, dan kamu siap terus sore. I like the Agni. I like the voice of the people party. But in your Namadani Kala Pakapu, House Nam Anpulai of the MLA election, let's say Namadian Timai and Papa Smoto and Ray Gatanya is Ikipo. He getting Shisha, O Pipa he Ulong was Sa, O Pipa Ulong was Champagne, O Pipa Ulong Uman Shapenby. But they no longer allow that in the district council election, na song kami kalah perkatabu sejisi, kabab biantam yapi pai papi, panayla the voice of the people party. Naman menta pilong pai pa, kiwa sa, pai pa kiwa syampang, kiwa soto, baga sensya pai pa, kabor pesong papi, kiwa ngiju om, kipilong ikanlah, nyingilong isati, koki ikanlah beli. Siang dia kena kelak pada kabu, bagai kue kena jauh panai fair. Ban om kobo om isau politi konsulsi, maulai, kenongkran, keselong not, bat kemauan tiang, bagi orang ni mesti bagai. Baik bagai, keting kentu, keting kepah red, keting kesana no. Ayla, yang voice of the people party. Banyo banrong hantai for this council. Banyo yolakam bansensha. Kenal ba pinyo banyo ikan. Gaya kata sensha kada kalau takum kanong dunia. Angin sekal. Baik bagai pigon hani. Kerba tapi soba. Agak sen kalau sore. Mata kalau sen kalau jadi sopya. Nanong epi idon tam kerke. Yang sensat kadar, kalau kue, sensat kadar, kalau takkum dan mulai. Lalu ini yo mentah nampak, kaya kebanjai, jika asyai pada sisi kejampi berjuang. Kaya kebanjai kalau ini pun itu, nama kesyam happy bakana. Kata maaf syabab bentuk, kaya kalau kisipai juga dibilang, agar tu mau, jumlah tingkat hampe po kohima. War cemetery. Young Catholic thought wrong. When you go home, tell them of us and say that for your tomorrow we gave our today. Kada tindri tom, Catholic thought wrong. Anda privilege lagi. Tom yaki. Panaganda kala shine kejampi. Ni IT mentah. Ya kejam kejam. Nak thought panagentu. Go to my property. Kung kita kebetulan yang kita jemput sih, kemauan parok ilan hangi, itu nak macam jemput sih. Siapa kali kalau kita kawan, kita nak jumpi, baginnya mentah, nak mentah, kalau saya kalau sisi, instan madu mentah, lembaga MBC election, party election kita soal. Kita kerjaan pakai, yang ini ketemu, kita voice of the people party. Taji namanya terpilih boy, yap terban menteri po jiran, Bang Matthew Kenneth Makro nangi lunong po, Bang Ritos Longsteng nangi po umsik, Bang Kenjok Rangton namawati, Bari Bakis Nehing
na bo umroi constituency na terpalat tegas tegam same go sore ai ka jintersan epi baganong epi analakut ke MBC election habang kita jet ekene kiba kung kitotong kiba party la ibe kiban next year hiru in yai beteng pada kata nom rim coba party papen on sisa ngenan bogi namar play habani bakla ekan pagunda wat num bakla shoot pai bagi kung bakla tersan agi MP election na terba yai beteng pakai itu kale agri ke MP election brave terku yapi patura lagi dari kubur bo hal jingwai kenamba ublai punjalam yagi jimut cukup khat ketoni ublai persya ini amat teng pun kibreru yo ni bakla me ublai te kono bakla